Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara. Abantu barimo gutabwa mu mvuto, ubutegetsi bwa Gitega bukavuga yuko ari abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gatondo ko kuri iri genekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu, abantu 85 bafite ibirwanisho bahagaritswe mu gisagara cya Bujumbura. Habaye igikorwa cyo gusaka inyubako nyinshi cyane i Bujumbura, aho igipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bavuze ko bataye muri yombi abantu barenga 85 bari bitwaje inkoho. Amakuru aravuga yuko aba bantu bafashwe baba ari abarwanyi ba M23 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Uyu munsi ku igenekerezo rya mbere irya nino mu gisagara cya Bujumbura, abapolisi, abasirikare ndetse n'imbonerakure bakoze uruhigi rwo guhiga abarwanyi bivugwa ko ari aba M23 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abarenga 85 bacakiwe mu gisagara cya Bujumbura, bafatanywe inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov, abandi bafatanywe za grenade n'ibindi biturika. Uyu munsi wonyine ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu, amakuru yizewe arimo kuva mu gipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi aremeza ko bacakiye abantu barenga 85 bari bafite inkoho mu gisagara cya Bujumbura. Igipolisi n'igisirikare baravuga yuko aba bantu ari abarwanyi ba M23 ndetse ngo bafatanywe bimwe mu bikoresho bigaragaza yuko ari abarwanyi ba Generali Makenga bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko aba bacakiwe ngo bari bafite umugambi wo gusabota umutekano mu gisagara cya Bujumbura ndetse no gutangiza ibikorwa bikomeye byo guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu gipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi aravuga yuko hashize iminsi amasoko y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'inzego z'iperereza mu gihugu cy'u Burundi bamenye amakuru yuko abarwanyi ba M23 ngo bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'iperereza zamaze gutahura bamwe muri bano barwanyi nk'uko igisirikare cy'u Burundi kibitangaza. Amakuru rero akemeza yuko bamwe mu nderetsi za M23 bageze mu Burundi kandi ko ngo barimo gutegura ibikorwa bikomeye byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi irya nino mu gisagara cya Bujumbura abantu barimo gutabwa muri yombi ndetse bakagirizwa ko ari abarwanyi ba M23. Hari n'abarimo gufatwa bagafotorwa bafite inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov bigakwirakwizwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, bakavuga yuko ari abarwanyi ba M23. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo biramenyekana mu buryo bwuzuye niba koko bano bantu barimo gutabwa muri yombi ari abarwanyi ba M23. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega baravuga yuko ibingibi ari ibikorwa birimo gukorwa n'igipolisi n'igisirikare, bakaba barimo gucakira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega bakabitirira ko ari abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bw'u Burundi ngo bwaba burimo kubeshya ko burimo gucakira abarwanyi ba M23, kumbe ngo barimo gufata abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwaba burimo kubikora kugira ngo bwereke abarundi ko ibyatangajwe na Generali Neva igihe yavugaga ko M23 izagaba ibitero mu Burundi ngo byari ukuri.
ibingibi ngo ni amayeri y'igipolisi ndetse n'igisirikare ngo bagamije guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Kugeza ubu rero Iyakure Official ntabwo iragenzura neza iby'aya makuru, gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abantu bitwaje ibirwanisho bo batawe muri yombi, ariko abarwanya ubutegetsi bwa Gitega bakavuga ko ari abajene bagiye bacakirwa n'igipolisi maze bakabaha inkoho bakabategeka kuzifata kandi bakemera ko bazisanganywe mu nyubako zabo. Umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega yaganiriye na Iyakure Official, yavuze ko ibirimo kubera i Bujumbura ari akamaramaza. Abapolisi n'imbonerakure barimo gufata abantu bakabagerekaho inkoho maze bakababeshyira ko ari abarwanyi ba M23. Aya ni amakuru yatangajwe n'umwe mu nyankamugayo za CNL, wavuze ko benshi mu nyankamugayo za CNL barimo gutabwa mu mvuto bagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba muri Kongo. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko abantu barenga 500 bamaze guhagarikwa n'igisirikare ndetse n'igipolisi mu gisagara cya Bujumbura. Aba bantu bahagaritswe biganjemo inyankamugayo za CNL, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bubagiriza kuba intasi z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse abandi bakaregwa gukorana n'abarwanyi ba M23. Benshi mu bahagaritswe ni abavuga ikinyarwanda ndetse n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuborezwa akagufa bagirizwa ko ari intasi za M23. Ubu noneho abajene barimo kubacakira mu gatondo ka kare. Mu ruturuturu abajene barimo gucakirwa. Barundi kazi, mwebwe mubyuka mu gatondo ka kare mujya mu mirimo yanyu ya minsi yose, muragabe muzajye mubyuka izuba rimaze kuva, kuko mu gatondo ka kare imbonerakure n'igipolisi barimo gucakira abantu bose barimo kuzinduka kare bajya mu kazi kabo. Abarimo gutaha amasaha y'ijoro nabo barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Mujye mubyuka bumaze gucya kandi mutahe hakiri kare, kuko abapolisi n'abasirikare barirya nino mu mabarabara barimo guta muri yombi abantu barimo gutaha nijoro cyane. Benshi baraborejwe akagufa, ndetse amakuru aravuga yuko abarenga 50 baba barishwe n'ubutegetsi bwa Gitega bagirizwa gukorana na M23. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kurungika abasirikare ibihumbi n'ibihumbi muri Kongo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri, amakuru yamenyekanye nuko abasirikare barenga ibihumbi 3 b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kwinjira muri Kongo, basangayo abandi barenga ibihumbi 14. Ndasubiramwo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri, igihugu cy'u Burundi cyongeye kohereza abasirikare barenga ibihumbi 3 muri Kongo. Aba basirikare bajabutse umupaka wa Gatumba berekeza muri Kongo. Amakuru aravuga yuko bagiye gufatanya n'abandi basirikare b'u Burundi kugira ngo bacungere umujyi wa Uvira, kugira ngo inyeshyamba za M23 zitawigarurira. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega bwemereye Tshisekedi ko bazarwana umuhenerezo maze bakabuza M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwateguje abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurwana umuhenerezo kugira ngo umujyi wa Uvira udafatwa n'abarwanyi ba M23, bagafunga inzira zose zihuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe twamaze kumenya tuyavanye mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru twavanye mu masoko yacu ku mupaka w'u Burundi na Kongo mu gace ka Gatumba aremeza neza ko abasirikare ibihumbi 3 b'u Burundi bagiye muri Kongo bafite intwaro zikomeye. Ngo ni abasirikare b'abakomando bagomba kurwana aho rukomeye, ndetse bagafasha igihugu cy'u Burundi gukomeza kugenzura umupaka wa Uvira. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara. Abanyamahanga baba mu gihugu cy'u Burundi barimo guhunga, barimo gutinya intambara ikomeye cyane igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi.
inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iz'ibihugu by'Uburayi zirimo guteguza abaturage ba bino bihugu bari mu Burundi ko bagomba guhunga vuba na bwangu, ndetse Loni nayo yatangiye guhungisha abakozi bayo mu Burundi. Abanyamerika, Abadage, Ababiligi, Abafaransa, Abongereza, Abahorandi ndetse n'abandi banyamahanga bari mu Burundi batangiye kuzinga amavalize yabo, barimo guhunga, barimo baragaragara ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku bwinshi. Kuri uyu munsi wa gatandatu abanyamahanga benshi bagaragaye ku kibuga cy'indege bari kumwe n'imiryango yabo bazinze amavalize, baravuga ko barimo guhunga intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zabanje guteguza abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi. Loni nayo yatangiye gucyura abaturage bayo, ndetse amakuru aravuga yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane muri kino gihugu cy'u Burundi. Aya makuru rero nayo turaza kuyagaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Mbere yuko dutangira aya makuru yacu ngo tuvuge ibiriko birabera mu Burundi ndetse no muri Kongo, reka mbanze mbabwire amakuru akomeye arimo kuvugwa irya nino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu ntabwo byoroheye Perezida Zelensky wa Ukraine. Ku munsi w'ejo Perezida Zelensky Volodymyr wa Ukraine yagiye muri Ovo mu biro bya Perezida Donald Trump, aho bari bagiye kuganira ku masezerano yagombaga kwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucukura amabuye y'agaciro akomeye cyane muri Ukraine, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikizeza umutekano iki gihugu cya Ukraine. Ibyari ibiganiro byavuyemo intonganya ndetse no guterana amagambo mu buryo bukomeye. Perezida Trump yabwiye Volodymyr Zelensky ko nta nguvu afite zo gukemura ibibazo bya Ukraine. Perezida Trump mu magambo akomeye cyane yatonganye na Perezida Volodymyr Zelensky amubwira ko nta gatege yifitiye ndetse ko adafite n'ububasha bwo kurwana, ko abantu barimo gupfa ndetse ko abanya-Ukraine benshi baguye ku rugamba kubera ubugoryi n'ubujiji bw'uyu muperezida Volodymyr Zelensky. Mu guterana amajambo, Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yanebaguye cyane Perezida Volodymyr Zelensky. Bwana J.D. Vance yanebaguye cyane Perezida Volodymyr Zelensky, baterana amajambo amwita indashima, ndetse avuga yuko igihugu cya Ukraine kirimo gusenyuka kubera ubugoryi ndetse no kutumva kwa Perezida Volodymyr Zelensky. Iki ngiki nicyo kiganiro cya mbere kibayeho mu mateka y'isi kirimo gufatwa n'abamenyesha makuru, aho abategetsi bo ku rwego rwo hejuru baganira imbonankubone barimo guterana amagambo bagatukana ku rwego rwo hejuru. Perezida Volodymyr Zelensky yahise yikubita ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruzinduko rwiwe rutarangiye. Ikiganiro n'abamenyesha makuru cyari giteganyijwe nacyo ntago cyabaye, ndetse Perezida Trump yavuze yuko Volodymyr Zelensky ari igihubutsi, ndetse ko niyumva afite ijambo ryo kongera kuvuga azagaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye, atarimo kuvuga amahomvo. Perezida Trump yabwiye Perezida Volodymyr Zelensky ko arimo gukina n'umuriro, ndetse ko Volodymyr Zelensky arimo gukina n'ubuzima bw'abaturage, ndetse ko arimo gukina n'intambara ya gatatu y'isi. Ni ibintu bikomeye cyane rero byaraye bibaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa abategetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banebaguye kandi basuzugura mu buryo bukomeye Perezida Volodymyr Zelensky imbere y'abamenyesha makuru. Mu yandi makuru arimo kuvugwa irya nino ku isi nuko Papa Francis yaba agiye kwitaba Imana. Bimenyesha makuru by'i Vatikani ndetse no mu Butaliyano biravuga yuko Papa Francis amagara yiwe ameze nabi cyane, ngo yongeye kuremba mu buryo bukomeye. Bamucometseho ibyuma bimuha umwuka ndetse n'ibindi byuma birimo kumufasha kumwongerera agatege. Amakuru aravuga yuko arimo gucisha epfo na ruguru, ndetse ko ibintu byakomeye cyane ku magara ya Papa Francis. Abasenga rero nimusabire cyane Papa Francis, kuko bimwe mu bimenyesha amakuru biravuga yuko rwose amagara yiwe ageramiwe, ndetse ko urupfu rwaba rurimo kumurunguruka.
Nshuti banywanyi bacu rero reka tugaruke ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeye aremeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 3,000 baraye binjiye muri Kongo. Ni abasirikare binjiye muri Kongo banyuze ku mupaka wa Gatumba. Amakuru aremeza ko binjiye bari mu makamyo y'igisirikare cy'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye. Bari bikwije ibitwaro biremereye cyane nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Aba basirikare bagiye muri Kongo kurwanya M23. Basanzeyo abandi basirikare ba Kongo ndetse n'abarundi benshi cyane bagiye bagerageza kurwana ariko bikabata kuwa amazi. Nk'ubu ngubu muri kano kanya turiko turavugana, Burundi bwari bufite abasirikare barenga 14,000 muri Kongo. Hiyongereyeho ibindi 3,000 bisiguye yuko babaye 17,000. Aba bose bari muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ndetse no mu micungararo yaho. Gusa yandi makuru aravuga yuko aba basirikare b'u Burundi ngo nanone baba bagiye gufatanya na FARDC mu kurwanya umutwe wa Twirwaneho ukorera mu bice bya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko ibatayo 6 z'abasirikare b'u Burundi ngo zaba rwose zigiye kwerekeza mu gace ka Minembwe maze ngo bagatera inkunga igisirikare cya Kongo n'abamayimayi. Izi batayo 6 ngo zigiye kurwana umuhenerezo mu gace ka Minembwe ndetse ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakisubiza ibice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Twirwaneho. Amakuru aravuga ko Twirwaneho nayo iryamiye amajanja kandi ko yiteguye guhangana na bano basirikare b'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse ku munsi w'ejo, Perezida Tshisekedi na Generali Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 23 ukwezi gushize bahuriye ku kibuga cy'indege cya Njiri i Kinshasa. Bagiranye ibiganiro bikomeye maze Perezida Tshisekedi yemera kwishyura miliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika ayaha Perezida Generali Neva n'igisirikare cy'u Burundi. Yayabahaye ababwira ko bagomba kurwana umuhenerezo maze bakirukana M23 mu bice yigaruriye. Amakuru rero aravuga ko Generali Neva yiteguye kohereza abandi basirikare benshi maze nawe agakomeza kunguka amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika, dore ko menshi muri aya madolari yose arimo kujya mu mifuko ya Generali Neva. Kuri ubu ngubu rero intambara ikomeye cyane igiye kubera mu gace ka Uvira. Muri Uvira ni ahantu h'ingenzi cyane ku gihugu cy'u Burundi. Nibwo mupaka wonyine uhuza Kongo n'u Burundi usigaye urimo kugenzurwa n'abarundi ndetse n'abakongomani. Amakuru rero akavuga ko Perezida General Evariste Ndayishimiye yamaze gutegeka abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo ko bagomba kurwana umuhenerezo, bakarwana nk'abarimo kurengera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe baba batakaje umujyi wa Uvira, byaba bisiguye ko imbibe zose za Kongo, aho Kongo ihurira n'igihugu cy'u Burundi, harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kugira ngo rero Kongo yongere gukorana n'u Burundi, byaba bisiguye ko abarundi bakwemera kuganira na zino nyeshyamba za M23 kuko nizo zaba zirimo kugenzura imbibe zose z'igihugu cya Kongo. Ni ibintu Generali Neva adakozwa. Aravuga ko agiye kurwana umuhenerezo maze agakomeza kugenzura umupaka wa Kavimvira unyura hariya mu gace ka Gatumba yerekeza mu Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi kandi ibintu bikomeje kuyangara. Abakozi bakomeye ba Loni barimo guhunga bava mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga bose bari mu Burundi batangiye kuzinga amavarize yabo, barimo guhunga intambara ikomeye cyane bavuga yuko igiye gutera mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare yemeza yuko abasirikare bamaze guteguzwa ndetse imbonerakure barimo kuziha inkoho. Urwaruka rwose rurimo guhabwa amacumu n'imihoro, barimo guteguzwa ko ngo bagiye guhangana n'umwanzi ukomeye cyane.
Ni ibintu rero inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inzego z'ubutasi zo mu Burayi zamaze gutera amaso, zikaba zaramaze gusaba abaturage bazo bari mu Burundi ko bagomba guhunga vuba na bwangu. Amakuru atugeraho aravuga ko muri aka gatondo k'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura harimo kugaragara urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane barimo kwerekeza iwabo. Harimo kugaragara ingendo nyinshi z'abazungu barimo guhunga Uburundi, cyane cyane Abanyamerika, Ababiligi, Abongereza ndetse n'Abafaransa barimo kuva mu Burundi birukanka cyane. Baravuga yuko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Uburundi bumaze iminsi butangaza yuko burimo kwitegura intambara, ndetse Perezida General Neva akavuga yuko abarundi bose bakwiye gufata imihoro bagafata amacumu yabo maze ngo bagahangana n'umwanzi. General Neva yakunze kuvuga ko umwanzi w'u Burundi ari igihugu cy'u Rwanda, ndetse General Neva yavuze ko umurundi wese azarwana iyi ntambara. Ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri, General Neva ubwo yari ari imbere y'abadiplomate yavuze yuko mbere yo gutangiza intambara ku muturanyi ugomba kubanza kumusaba ibiganiro. Yavuze yuko asaba ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ko ibiganiro nibitagira icyo bitanga nta kabuza Uburundi buzarwana n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva akomeje gukangata avuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda narwo rwamaze gutangaza ko umutekano warwo ucungerewe neza kandi ko umuntu wese uzarwishoraho azaba yiyahuye. Barundi kazi muragabe, intambara ikomeye cyane igiye kwadukira igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ndababwiza ukuri ko kigiye kugira ibibazo bikomeye. Intambara irimo irasatira imipaka y'u Burundi. Muragabe, abafite udufaranga twanyu mu mabanki nimutubikuze mutugendane mu makashi. Abafite amafaranga yanyu irya nino mu bigo by'imari nimushaka muyabikuze mube muyafite kashi, kuko mu minsi mike cyane iri imbere amabanki mu Burundi ntabwo azongera kubaha amahera yanyu. Abafite amahera mu mabanki nimurebe uko mwayabikuza, nimurebe uko mwagura udukoresho twibanze, cyane cyane ibipfungurwa by'ibanze bishobora kumara igihe. Abandi mugure imiti cyangwa se ibindi bikoresho by'ibanze mushobora kwifashisha, kuko akaga gakomeye cyane kagiye kugwira igihugu cy'u Burundi. Amakuru yose arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye ngaha mu Burundi aremeza ko ibintu bigiye kuyangara. Abarundi rero muragabe nimube mumenya yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane. Abafite udufaranga twanyu mube mudufite muri kashi, kandi abashobora kugira ibyo bahaha babihahe vuba na bwangu, kuko ibintu bigiye gukomera cyane muri kino gihugu. Igihugu cya Tanzania cyahagaritse amakontineri 2 atwaye intwaro z'igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Igihugu cya Tanzania cyahagaritse amakontineri 2 yari yuzuyemo intwaro z'igihugu cy'u Burundi. Aya makontineri yarageze ku cyambu cya Tanzania arimo kuva muri Afurika y'Epfo. Ubutegetsi bwa Tanzania bwahagaritse aya makontineri buyabuza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko icyuka cy'indyane kirimo kwiyongera hagati y'abategetsi b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Tanzania, cyane cyane Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania. Ubutegetsi bwa CNDD FDD mu gihugu cy'u Burundi bufitanye ibibazo bikomeye cyane na bwana Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania. Injyane ni zose hagati y'igihugu cy'u Burundi n'uyu mugabo ukomeye cyane muri Tanzania. Amakuru aravuga ko Jakaya Mrisho Kikwete arwe wategetse ko aya makontineri atwaye intwaro zagombaga kujya mu gihugu cy'u Burundi afatirwa n'ubutegetsi bwa Tanzania bakayabuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu rero turaza kuraba injyane zikomeye hagati ya Jakaya Mrisho Kikwete n'ubutegetsi bwa Gitega. Ni izihe mpamvu zatumye izi ntwaro z'u Burundi bazangira kwinjira mu gihugu cy'u Burundi? Ni iki kigiye gukurikiraho?
Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe ingene General Evariste Ndayishimiye arimo gukorana n'igihugu cya Kongo ndetse na Afurika y'Epfo mu kugura intwaro bakazizana mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe ibya Madame Angeline Ndayishimiye ukomeje kunyereza itunga ry'igihugu cy'u Burundi. Angeline Ndayishimiye yaraguze inyubako zikomeye cyane i Dubai. Angeline Ndayishimiye n'umuhungu wiwe baraguze inyubako zikomeye cyane mu gihugu cy'Ububiligi. Ibi byose turaza kubirabira hamwe ndetse turaza kubihuza n'ibiriko birabera muri Tanzania, aho Tanzania nayo irimo kwihimura ku gihugu cy'u Burundi. Ntujye kure rero, niba utarakanda subscribe ndagusaba ngo umanuke munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe maze ufyondeko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, igihugu cy'u Burundi ubungubu kiri mu marira akomeye cyane. General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Igihugu cya Tanzania cyamaze guhagarika amakontineri abiri yaratwaye intwaro zikomeye cyane z'igihugu cy'u Burundi. Aya makontineri yaravuye muri Afurika y'Epfo anyura ku cyambu i Dar es Salaam agomba kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko igihugu cya Tanzania cyafatiriye aya makontineri kubera ubwumvikane buke burimo kugaragara hagati y'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ubu bwumvikane buke burimo kugaragara cyane cyane hagati y'umugabo ukomeye mu gihugu cya Tanzania witwa Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora iki gihugu. Amakimbirane ashingiye ku bucuruzi bukomeye cyane bwa Jakaya Mrisho Kikwete bwahagaritswe n'ubutegetsi bwa Gitega i Bujumbura ndetse n'irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Bijya gutangira byatangiye kera. Uyu mugabo Jakaya Mrisho Kikwete yari inshuti ikomeye cyane n'umuhisi Petero Nkurunziza. Bakoranye urudandaji rwa peteroli mu gihugu cy'u Burundi. Bashinze isosiyete ikomeye cyane yitwa Interpetrol. Interpetrol yakoze urudandaji rwa essence mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byose. Iyi sosiyete Interpetrol yari ifatanijwe n'aba bagabo babiri, umuhisi Petero Nkurunziza ndetse na Jakaya Mrisho Kikwete. Interpetrol ni imwe mu masosiyete akomeye cyane ya bano bagabo ndetse yaronse amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika kubera urudandaji rw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, iyi sosiyete Interpetrol inyungu zayo zakomeje gucungerwa n'umushikiranganji wa mbere, uwo nguwo yari General Alengiyome Bunyoni. General Alengiyome Bunyoni yakomeje gukorana neza na Jakaya Mrisho Kikwete ndetse amakuru akemeza yuko ubwo ubutegetsi bwa Gitega bwajyaga gufunga General Bunyoni, Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania yababuriye akababwira ko batagomba gufunga General Bunyoni kubera ko birimo kubangamira inyungu za Tanzania ndetse n'inyungu za General Jakaya Mrisho Kikwete. Nyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, Interpetrol yakomeje gukora urudandaji mu gihugu cy'u Burundi. Interpetrol inyungu zayo zakomeje rwose gucungerwa na General Bunyoni. Nyuma y'aho Bunyoni bamufunze, inyungu za Interpetrol zakomeje gucungerwa n'umugumyabanga akomeye ari we Senateri Koloneli Reveriyano Ndikuriyo. Gusa haje kuvukamo ibibazo bikomeye cyane ndetse no kutumvikana hagati ya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo arongoye CNDD FDD n'ubutegetsi bwa Gitega burongogwe na General Evariste Ndayishimiye. Ibibazo rero byaje kuvuka ubwo umugore wa Ndayishimiye, Angeline Ndayishimiye, nawe yashingaga sosiyete yo gucuruza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha niho ibibazo bikomeye byatangiriye. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kuvuga ko Interpetrol ari abasuma, ko barimo gutuma igitoro kibura mu Burundi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega buhita bufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuvanaho ibyangombwa byose byari byarahawe Interpetrol byo kwinjiza igitoro mu gihugu cy'u Burundi.
Ibi ngibi byakozwe na General Evariste Ndayishimiye ashaka ko umugore wiwe Angeline Ndayishimiye ari we yinjiza igitoro mu Burundi. Bari bamaze kubona ko urudandaji rw'igitoro ari imari ishyushye mu gihugu cy'u Burundi. General Neva n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bambuye ibyangombwa isosiyete Interpetrol. Ibingibi byari bisiguye ko inyungu za Tanzania na General Jakaya Mrisho Kikwete bari bazibangamiye mu buryo bukomeye. Nyuma yaho General Neva ahagaritse sosiyete Interpetrol kwinjiza igitoro mu Burundi, ahubwo bigakorwa na sosiyete y'umugore wiwe Angeline Ndayishimiye, ibintu byarazambye. CNDD FDD yagiranye imigenderanire mibi na Jakaya Kikwete. Ubungubu rero hari ukurebana ayingwe hagati y'ubutegetsi bwa CNDD FDD, cyane cyane General Ndayishimiye n'umugore wiwe barimo kurebana ayingwe na Kikwete wo muri Tanzania. Nyuma yaho General Neva n'umugore wiwe Angeline Ndayishimiye bahagaritse isosiyete Interpetrol ya Jakaya Kikwete yinjizaga igitoro mu Burundi. Jakaya Kikwete wo muri Tanzania nawe yararakaye cyane ndetse akoresha imbaraga zikomeye afite muri Tanzania, maze bahagarika isosiyete ya Angeline Ndayishimiye bamushyira kuri blacklist mu gihugu cya Tanzania. Isosiyete ya Angeline Ndayishimiye icuruza igitoro barayihagaritse muri Tanzania bayirega ibyaha byo kunyuruza imisoro, bayirega ibyaha byo gukwepa imisoro mu gihugu cya Tanzania, gukora ibikorwa bigamije fraude ndetse no kurenga ku mategeko ya Tanzania. Amakuru yemeza ko ibi byose byakozwe na Jakaya Kikwete mu rwego rwo kwihorera kuri Ndayishimiye n'umugore wiwe bahagaritse isosiyete yiwe ya Interpetrol. Ubungubu Angeline Ndayishimiye nawe arimo kurira ayo kwarika. Sosiyete ya Angeline Ndayishimiye yacuruzaga igitoro mu Burundi ikakinyuza muri Tanzania ku cyambu, yamaze gufatirwa ibihano muri Tanzania, bamaze kuyishyira kuri blacklist kubera ibyaha byo kunyuruza imisoro. Ariko amakuru akavuga ko ibi byose byakozwe na Jakaya Kikwete mu rwego rwo kwihorera kuri General Neva n'umugore wiwe bahagaritse isosiyete yiwe ya Interpetrol. Ubungubu rero hari icyuka cyakwega nkwege hagati ya Jakaya Kikwete n'ubutegetsi bwa CNDD FDD mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko nabibabwiye rero mu ntangiriro z'aya makuru, amakontineri abiri yaratwaye intwaro z'igihugu cy'u Burundi yahagaritswe muri Tanzania. Biravugwa ko Jakaya Kikwete arwe wakoresheje imbaraga ziwe mu guhagarika izi mbunda z'u Burundi ngo zitinjira muri kiriya gihugu. Ubungubu rero ibintu byakomeye hagati y'u Burundi na Tanzania. Jakaya Kikwete arimo gukoresha imbaraga ziwe mu butegetsi bwa Tanzania kugira ngo yihorere ku Burundi ndetse abashyireho igitutu babe bakongera gufungura sosiyete yiwe ya Interpetrol mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga ko ubutegetsi bwa Tanzania bwamenyesheje ubutegetsi bw'u Burundi ko ziriya ntwaro zanyuze ku cyambu muri Tanzania zitari zemerewe kuhanyura ndetse ko hari amategeko atarubahirijwe. Gusa hari amakuru avuga ko Jakaya Kikwete nawe yaba arimo gushyira igitutu ku butegetsi bwa Gitega ngo babanze bafungure sosiyete yiwe ya Interpetrol yemererwa gucuruza igitoro mu Burundi. Jakaya Kikwete kandi akavuga ko ibikangisho byose by'ubutegetsi bwa Gitega bashyize ku mugumyabanga Senateri Reveriyano Ndikuriyo bagomba kubihagarika. Hari n'amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwaroze Reveriyano Ndikuriyo bashaka kumwivugana. Ibintu ngo byababaje cyane Jakaya Kikwete kubera ko abari bahagarariye inyungu ziwe bose mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi bwa Gitega burimo kubagera amajanja. Reveriyano Ndikuriyo yagiye kwivuza i Dubai ndetse yagarutse mu gihugu cy'u Burundi amaze gutora mitende. Amakuru akemeza yuko General Neva ndetse na bamwe mu bategetsi b'u Burundi aribo bamuhaye isumu bashaka kumwivugana. Ibingibi rero ngo bibangamiye cyane inyungu za Jakaya Kikwete dore ko zari zirimo gucungerwa na Reveriyano Ndikuriyo nyuma yaho General Bunyoni bamufunze.
Amakuru kandi avuga yuko ubutegetsi bwa Tanzania bwakomeje gusaba yuko General Bunyoni yafungurwa, ubutegetsi bwa Gitega bukinangira. Ibingibi rero nabyo ngo birimo gutuma ubutegetsi bwa Tanzania bukomeza gufata ingingo zikomeye cyane zo gukanda ubutegetsi bwa Gitega, bakabakubita ahababaza kugeza igihe bazemera gufungura General Bunyoni. Jakaya Kikwete yakoze ibishoboka byose ngo Ndayishimiye afungure Bunyoni, ariko Ndayishimiye yarinangiye. Ubu rero Jakaya Kikwete nawe arimo gukoresha imbaraga ziwe afite mu butegetsi bwa Tanzania ngo akubite ahababaza General Neva, amwereke ko agomba gufungura General Bunyoni, ndetse agafungura isosiyete ya Interpetrol igakomeza gucuruza igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko General Evariste Ndayishimiye natemera gukora ibyo Kikwete arimo kumusaba, intwaro z'u Burundi zafatiriwe muri Tanzania batazazirekura, ndetse ko agomba kuziheba burundu. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko amakontineri abiri yaratwaye intwaro z'u Burundi zari zirimo guturuka muri Afurika y'Epfo. Amakuru akavuga ko izi ntwaro zari zoherejwe n'igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo zigere mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru kandi avuga ko ubutegetsi bwa Kongo aribwo bwaba bwaraguze ziriya ntwaro bakazinyuza muri Tanzania ngo zinjire mu Burundi, ndetse amakuru akavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuzana ibitwaro byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko izi ntwaro zagombaga gukoreshwa mu rugamba rwo guhangana na M23, ndetse ngo abarundi bagombaga kuzikoresha bahangana n'igihugu cy'u Rwanda. General Neva avuga ko ari umwanzi w'u Burundi. General Neva rero yavuze ko azahangana n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga ko bazarwana byanga bikunda. Ku munsi w'ejo imbere y'abadiplomate, General Ndayishimiye yongeye kuvuga ko u Rwanda nirwanga ko ibiganiro ari byo bikemura ibibazo, nta kabuza Burundi buzahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru kandi aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya muri Kongo mu gace ka Uvira, aho ngo bagomba guhagarika M23 ntiyigarurire uyu mujyi.